Құрметті достар, бүгінгі сабалығымыз аслында шоколадсыз япылы, ама мен бүгін оле мирақлы рецепт таптым. О мұтлақа шоколадлы ве татлы олажақ. Демек, 6 мақсулат біз башлаймыз. Сабалығымызны пішірмек үшін бізге 500 грамм ірімчік, 5 балабан қашық какао, 7 балабан қашық шекер, 8 балабан қашық ірмік, 2 йымырта, яқ керек олacak. Bir çanak alamыз. İçine yumurta sıtemiz. Kakao alamız. Çanakka yollaymiz. Endi ise şekerini qo'shamiz. Qarıştıramiz. İrimchikni alamiz. Çanakka qo'yamiz. Qarıştıramiz. Irmikni sepemiz. Qarıştıramiz. On 15 dakika beklaymiz. Tavani ocaqqa qo'yamiz. İçine yağ to'kamiz. Qizdiramiz. Güzel to'garaklar olması için bizga suv kerak olacak. Qo'llarni suvga batıramiz. Biroz xamirdan alamiz. To'garaklar yapamiz. Tavaga yerleştiremiz. İki taraftan kızartamız. Ne de güzel hürmetli dostlar, pek kokulu, pek lezzetli, pek tatlı, korunuşlu. Men onlarni endi aşamağa isteyim ama balaban qoranta için çok pişirmege gerek. Demek keliniz buyuk qorantani toplaşayık ve aşayık. Aşınız tatlı olsun.